Timor-Leste ukunan tinan runulu restin ona, mas beto agora governo sedang desenvolve de dia faten turismo e harailaran. Também ema barak visita liu faten turismo e harailiu. Questão nefosai husi comandante operasional PNTL Superintendente-Chefe Pedro Belo benghira participa workshop avaliação demanda turística nebe organiza husi Ministério Coordenador Assunto Economia e Timor Plaza Quintané. Turismo lokal sila nebe mataya. Ada sama sila ya pati turismo nebe mataya ya pati hidup ya masih ada saja main kita ramelau. Ya nabani yang kondisinya perparane bisa dia kondisinya lebih makanya kita hari kita kuliah pada balik ya part dari propertinya atau nabani ya kondisinya prima atau yang nabani ya nakalai hotel rumah nebe maka pegawai nabani prima sila usi turismo lokal turismo liur sila bahaya ya nakalai ya ya koordinasi serviço remoto ko sila usi parte sektor privado sila para to desenvolve ba ya parte sernegalai. Nia moça afirma liutan katak lolosne tinang ruanuluona governo tem que prepara condição liu sítios turismo e harailarang nune ia fim de semana ou loron férias sira ema hoto bele passatempo. Madalena Horta, STL News.